Hello, mayam boy amazing Bible prophecy minister na taram nokchari ngasi lokhachagaraba topic asidi aikoigi viewer amana Pentecost amasung anauba lon ngangbagi maramda speaking in tongues hairiba sigi maramda ngangbiro na hairiba sigi maramda aikoi samnamna yingminasi adubu hairiba topic asidi yam chawba topic ni yarimukha ina samjalaga ngangnaba honajage anbada aikoi ishoda prathana tokse swagada laibi pai shoy am thagasare ngasi papchalo naina Pentecost amasung aikoina atopa lon ngangbagi maramda ngangjagadori masida nahana bo review aina ngamba kuding chuna ke nambagi matung ina oibiu shastra gi matung na ngamba ohenbiu tarbe shinaw shinda thawai sang na chingbi duna phachana hari basum basi khangbang manbiu Prabhu Jesu Christ agi mingda khurumjari amen aikoi phajana Israel singna chahi amada mukoi gi chakhangba festival feast haira khangna baje masi tarela pangthoi adubu hairiba taret asigi manungda Pentecost haibasi jo amani hairiba Pentecost se Passover aransa khangi matungda pangthob kumaini masigi maramda na koina yenge haragadi Leviticus lisalon lebi sing koina chapter kulumdoida phatana paba matamda khangani adubu ngasidi maroina Pentecost ni maramda ngangjage masi koina screen de yengbiyo Leviticus 15 dagina 21 asigi manungda masi aduga Deuteronomy 16 gi 9 to 12 tajo masi gi maramda fazana sinawsin aduna hariba sigi maramda na koina fazana masida yengba yagani aduga ekoina timing je magi timing je 50 days hadi Passover gi matung numi yangkhaini suba chayon tara ki matung da pan thokpani masi gi maroi ba pandam de ishoda okoi gi gehu lokpa gi kumai ado adugi damo ishoda thagat poina pangthokpani masibu lorok kumai harga jo ekoina khanai masi ekoina ai time chara ma pijage yengbiyo 14 nisanda Passover adi arancha khangi yawdo halani aduga mokoi charani numdang wairam pung ahum da hapani masi Prabhu siba numituga chamane aduga trangwa suba nisan natraga abib hena khani Hebrew gi mokoi gi thaban ahan ba thani ko masida hama yawdo batan charani numit masiju mokoi hapta ama sabani masi maramde ngam de aduga tatuk chuba nisanje masidana worship offering adi mokoina gehugi lokpa mokoina khara khawrani amun khara khawru kanda ishogi mamangda mokoina khikpagi thorom masi ahan lokpa first fruit adi ahan lokpa mahido katpa haina masi khane aduga haidi baje masiju masigi antitype su ekhoren yeng nasi samne yeng aduga masigi haidi ba 16 nisanje masidagi masing thiraga numi yangkhaini subada Pentecost kumai aduna feast of week hairaga ju khangnai masi harvest feast hairaga ju masi khangnai numi yangkhaini subam matamda masi Pentecost pagdokani masi karamba matamda thungke abje ko yingbe Acts chapter su pakon chapter singi 2 gi 1 to 4 da Pentecost ki matamda haibni adi Prabhu Jesu Christ na thawai sang budana khoi daida bigini adubuna koi madu thawai sang ma phangdi pawna koi Jerusalem thadukna chakanu aduga isho pawsun dokna ba aduna Prabhu Jesu Christ na sibana mise irai numini masi Passover gi matamdu samane 14 nishan natraga abini masire aduga nomajin numita hinkale haireba nomajin hinkat pajida mana hinkat pagalwene na Matthew 27 gi 51 to 53 na koina pabiro ai matam laitabna samjan jarabani masida ju mana hinkat matam mongphang kyamaram hangtue aduga mi dharma chemba mi kyamaram do hinkale mokoina mi kyamaram do ulaga Prabhu Jesu hinkakrai bi sahipi kari gi tama hinkalino ai tadi hairiba hinkaleba mi singje ekoina Pentecost ni matamda ahanba pawlokba maru singa dudagi amunba khara ishogi mamana katpodo adune masi koina Prabhu Jesu Christ na siba asigi mapana mi khara ishogi mamangda mana cross siba asigi mapana mi khara kanbanga me habdo ishogi mamangda mahi oina thawai goiba mahi du utpaneba utnabagi damu khoi katpaneba masigi matung hairiba nomajin numit asidagi numi yangkhaini suba matamdani ekoina Pentecost haina ekoina Acts chapter 2 da yawiba Pentecost ki matamda masi thawai asengdo ishona makoida kudoloina haidaraga pigibne masini aduba thawai asengbaje kudoloina pigiba asidasu seboksingda ishona kudol ama pi thawai goiba kudol ama pi haribududi atopa migi lonsing masagi lon nataba atopa migi atopa jatsing lonsing je
masi phajana ngang ba ngambagi sakti pi aduna ekhoi yengsiko masi maram oina hangbire je khoina kanamba church nadi ekhoina mina khangdaba aina su khangdaba mina su tare ba misina su khangdaba lon unknown tangko ekhoina kanana su khangdaba lon ama ngang ba se shogi thawai asengba phungbagi khudoni aduna masi ngangdaba misina thawai asengba phungdaba ni habje church kuding mana denomination ayamra takpieba ado masi chumbra lambra habde khoi shastra gi yengmina si aina ngangja gadar khudum shastra gi ni masi phajana ekhoi yengmina si hariba masi gi takpiba se masi aran bani hariba masina habje kaino kana ahanbada makoina baptism khoina laiming lobigi khudam je kaino kana masi thawai asengba je na thajaba misingda atopolon singang ngambani ngamman baibse koina thawai asengbana laiming lobigi khudum koina khudam ni haina sumaina hayebko hadi thawai khona baptize toba mi khuduma hariba atopolon je ngangani habse leite kana akhoi gi marakta mi mem baptize toy atopon speaking tan se leite adu kana mission de masingang de ma thawai asengba phangde baptize torju rang khubam phangoi kana arama thakpiu le masi lale ani shubuda thajaba mi pung khuding makche haidiba lon je ngang da bin sin lon ngang da bangam da mi singje thawai sengba phangde na hai masi aramani ko om shubuda thawai gi lon atop lon ngang gi khudol se masi da ngang ni bse ekhoina khang da lon ngang buduni haini ko ngang ni ba mi du su tari mi du su khang da mi ni lon ngang ba jini sini masi maram da pona kari ngang ha du khoi yin nani aduga ahum mathang dana ko mari shuba point dana korean than da leba thajaba missing mipung khudi mokche hairiba lonse ngangi sine mase chumba lamrai do ko mase aramani aduga mari shuba dana ekhoina miyo bina ngangi ba mijina speaker aduna ngangi ba tare ba missing dan su ekhoina khangdaba lon ngang ba habse kristana ma gi sana bini sine mokoi harise masi lale masi bible da any church kuding mota masi phang nate khoi mu yemje kanana thawai sengba phangani pakhon chapa singi manga gi 32 da hai ko ai english da anam hai gi sida hai je ekhoina hai de biram singa sigi sakhi suni aduga thawai asengba na su masi gi sakhi ni thawai sengba je ko whom god had given to them that obey him ishona haibe in ba mi aduga thawai asengba pi kawre da je mipung kudumak ta thawai asengba na ngangbi adubu mipung kudumak thawai asengba phangdi kanana phangani ishona haibe in ba mi khakna thawai asengba phangani isnausa aina masima khoina kawbe ade thawai asengbagi khudon haibaga thawai asengbagi mahi habje masi ju tong adun mipung kudimak thawai asengba ngambi gane du mipung kudimak the thawai asengba phangwe aduga thawai asengbagi akhoi da thawai asengba lai habje masi karina khangani haiba matamda thawai asengbagi mahi sing do khoi da laigini Galatians 5:22 23 da haido mayam lo khangnare madudi nungsiba harauba ingthataba kuina khangbiba singlemba afaba thajaba nolukpa adu masa khudum chandanba hairiba singjo thawai asengba phangaba mi amada leigine thawai asengba na phangaba mi amda nungsiba hegani aduga mongda harauba leigani ingthaba leigani masa khudum chanba leigini ko adu mi ngonda ko wangang sanga lamju thata ju ingtapa khudum makto nolukpa khudum makto leigine ba adu hairiba je khoina atopolon ngangi haraga masigi khudam je leitradi ekhoina thawai sengbu phangi habe yade ekhoi yengmina si aduna hairiba lon ngang je masigi manam je yengmina si Yesu Krishna sebo ekhoida pi ba commission great commission achauba ekhoida sinaba thodang je karino Matthew 28:19-20 na haibigi matung na name prithvi gi mafang khuding da salaga ishori gospel apo pawje sandu mapa masa thawai asengbi mingda baptize tho aina na khoida takpi kharabu khuding mokse makhoida takpiu aina na khoi ka matang khuding mut loina gani hane ishori aphabo pawje khoi mi khuding mut sandok je masi ai khoi gi thongni masi sandok pa matamda kari darka le ya mutanda atop lon do khang badar ka le khoina china da sakhedi china gi lon khang bada manipur da ishori opa William Petri guna sandok pa lakpani mana kamaina sandok pa lai karsa da le ga manipur lon matang kuina tamme tamlaba matung da manipuri lon khara khanga ga lakpani asmana piti pang khuding da show pa sandok pa Africa da sakhe jo Africa gi lon sin khang da bya de ba hojing matam da English khanga yare thane ma da mi pung khuding English khang ba na te aduna hairi bhaje atopal
ꯖꯥꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯊꯨꯅ ꯍꯩꯕ ꯂꯩ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯍꯩꯇꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯍꯩꯒꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ 16:17-18ꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯅ ꯇꯪꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯪꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯟꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯨ ꯊꯥꯡꯂꯕꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯀꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯦ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯨꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯥꯈꯣꯟ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯣ 2:13 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨꯗ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨ ꯂꯣꯟꯗꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨ ꯂꯣꯟ ꯁꯨꯛꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥ ꯂꯣꯟꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯀꯣ Acts 2:4ꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯊꯜꯂꯝꯃꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯅ began to speak with other tongues ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ as spirit gave them utterance ꯀꯣ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯠ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯠ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯁꯛꯇꯤꯗꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯆꯦꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯌꯍꯨꯗꯤ ꯅꯤꯄꯥꯁꯤꯡ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯍꯨꯗꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛ ꯆꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ 3ꯂꯛ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯁꯑꯣꯚꯔ ꯄꯦꯟꯇꯦꯀꯣꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯇꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯛ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯗꯦ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯇꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ 3ꯂꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯥꯔꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯍꯨꯗꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯃ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯕ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯍꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯉꯥꯡꯕꯅꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯀꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ Acts 2:6-8 ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯪꯂꯛꯅꯔꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯗꯣ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨ ꯉꯥꯡꯃꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕꯅꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯥꯔꯃꯦꯅꯤꯌꯥ ꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯔꯁꯤ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯅꯦꯕ ꯉꯥꯡꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟꯗ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯂꯠꯇꯕꯤꯗ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯉꯥꯡꯂꯝꯃꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯥꯡꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯒꯥꯂꯤꯜꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯥꯂꯤꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯟꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨꯗ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯟꯗ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ
maramdi verse 6 ta patana haikrabani hairibadiri keno atopolon singangi habne koina mamangi koina 2 gi koina paaki do 4 da koina paaki do koina mamang da paaki do aduna koin singo masilare aduga 9 11 da kana le me masida je party masasing midi masasing alam gi missing Mesopotamia Judea Cappadocia Pontus Asia da leibasing Phrygia Palus Pamphylia Egypt hay Kurinigi hay Corinthian da leiba missing Rome lamlan ba sing Yehudi amasing Yehudi dharma da olak pasing ko si leiba mi yam je pulleba to lon sing je kanana ngangno hay ba lon sing je Prabhu Jesu Christ ki sebok sing duna hay ba lon sing je makoi gi lon sing da ngang bane makoi do bhap ta ni ngai gi dam hay bani du da ko yeng ji ko khoi ni yeng ji 2 gi 11 je mu pa je Crete ki amasung Arab ki missing na shogi anau thabaki maram da ikoi ishagi lon da ngang ba ikoi na tari hai ko masi English ka dikhane se we do hear them hai ko we adi mo khoi ki to malon ngang ma missing ji nani ko asa Arabian create adu hari ba mayam do we do hear them ikoi na ngang ba tai ko them speak in our tongue makhoi na ikoi ki lon ngang ma do tai am ne ba the wonderful works of God shogi ang pa thabak hai ji masi ko English sapat na gyan tabiro ngang li ba mi ji kana no sebok sing ni dem ko kana ngang li ba mi sin dem ni tari ba mi sing na tonga ma lon sing aduna kana gi lon da ngang ba in our tongue siding asai party le ba ije masa sing Korean masa sing le ba myam do madu gi lon da ngang do tai ba kana na mi amana ngang ma na te ko mi mayam na ngang ni mi mayam na tonga ma lon sing do ngang ta ba ne kana mi sin han be mi amana ngang ga party gi mi sin na party lon da ta ba aduga wrong mission na moyi mama lon da taba tonga malon sina Hebrew ngala ga tonga malon sina tabo ina khanbe ba madu na teba 11 je phajana thwai pabiro ko masida nga je we do hear them ekoina tai hamni we do hear ekoina tai them speak makoi ngam do in our tongue said makoi gi lon sing da ngam do tai masi shogi ang kudon hi hamni masida kari shu chamin ngalite kari lon da makoi ngam ba makoi mama gi makoi hareba missing adugi masagi mama lon ngang bani habne ngo aduga makoi na mina khangda lon ngang bra ngang de sebok sina mina khangda lon ngang bra mina khangda lon ngang la ga makoi mama mai lon ta ba adu sidai bra haide bible na haide bani na haide khon yeng di ko amuk mathang de yeng ge Peter na keseria haibadi aikoina Cornelius ki manak ta chatma matam da ju aikoina thoe ba masi x10 gi 44 ina 47 dana khon yeng bio pabiro ko masida akhoi yeng je phajana ko Peter na Cornelius na kaubni kauba matam da chatma matam mai imung da leba missing du da baptize to da kari thokra ding wari samjala ji Peter na wasing asi haring da wa du tabe mi puna makki matak da thawai asing balaki aduga Peter ga lamuna ba thaja ba unkak pasing na ingang akki maramdi atopa ja sing ju thawai asing bi kudon hai thabire gip habni ko maramdi makoina atopa lon ba amasung ishoba thakat ba adu makoina taki maduda pitana kongki aikoina thawai asing ba phangbagumna phangniba missing asibu baptize to bi dana ba kana gubna mine sing thingbang ambra hamne haidi thawai haidi Cornelius ki mungda leba Roman masa sing do makoi da ju ishogi thawai asing ba kudon do phangaga mine ngang ngam ba haidi makoina ngang thopang ngam da londo phajana ngang thopang ngam gi shakti do makoi da pibi de masini ko koi da ju PBBI aina khona kabuilon ngang thok tabdo ishogi thawai asing ba pibi de di phajana ngang thok pe hai asmain to ma jati mani puda lai bising je koina lon khang da basing no thawai sing bagi kudol je phanga gadi hai bulon sing do tuna tamba tuna ngang bang be masin ko among pola Ephesus te yeng ji ko Ephesus ta koina 19 gi 1 to 3 da ni makoina chebo khara thenglei John the Baptist na baptize to ba adu makoina thawai sing bo phau khang da ba adu matam da pol na ko makoi je amuk thawai sing bagi ming da baptize to ni yeng se thamjong ge 6 7 aduga pola makoi gi mathada makut thambi bida thawai sing mana makoi gi mathakta laglami maduda makoi na atopolon ngalami amsung ba tak tholani aduga makoi puna mi tarani thoirom oirami hani sida je despect with tongue saimne atopolon sing moina khangda ba mina khangda lon ngang manati
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯂꯣꯟ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯖꯥꯠ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯗ ꯇꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯥꯏꯅꯔꯗ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯥꯎꯅꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯥꯎꯗꯣ Acts 19:10 ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯇꯥꯈꯤ ꯖꯤꯍꯨꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯦꯁꯇꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩꯒ ꯈꯨꯗꯣꯟꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯀꯣ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯟꯅꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ 1 Corinthians 12:7-11 ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯍꯩꯕ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯤꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯅ ꯀꯤꯗꯩ ꯈꯤꯡꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯍꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯍꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ 10-11ꯁꯦ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯍꯩꯗꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯟꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯊꯨꯅ ꯍꯩꯒꯟꯕ ꯊꯨꯅ ꯄꯥꯡꯒꯟꯕꯁꯦ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯩꯇꯦꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯀꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ when do the gifts of the spirit come thawai asembagi khudon je karamba matam da lai habje akoina 1 Corinthians 12:28 tagina 31 dana akoina yengba yai hadi akoi masi je kana khran mi khudi mo takpi bai bina te kana mi khudi mo jana oide mi khudi mo pakon cha poide mi khudi mo mai chu oide hadi mi khudi mo nanga pu pang thu pangam de mi khudi mo na ba phan bangam de mi khudi mo na top lon sin ngang bangam de ba du ada mi khudi na than da pangam de the 31 day but covid honestly the best gift hadi ishona ikhoda pibi khraba kwadigi phaba khudolo do ikhoina phajana khoina pamjau haibne masida harise masini snausa masi khoina kawum se hariba ikhoina ko hariba ikhoina nungsiba laitragadi masi karisu kanaba laite hai 1 Corinthians 13 gi nakoina 1 Corinthians 13 je nungsiba maramda nungsiba karino habji maramda santuna tapa chapter ni masida habje aikoina lon camera atopa mi singi lon sagadu singi lon nganga ju nungsiba laitari kem kanna de habne ba aina aingonda ai isaje hakchang de ka thoga mi gi damak lon ka thopa ngamla ju nungsiba laitari karim kanna de habje masina hariba item ni ko 1 Corinthians 13 gata hadi sida ko nungsiba na kaidong de su tathade adu watok topa sing lairaba su loikigini atopo lon ngang ba lairabsu loikini khang ba lairabsu madulu mangkigini hamne nusi baibje masida di kaidong da masi mang ba lairu hamne ba koina mi gi atopo lon sing pa ngang ba hiraga su masidi mangkigani nusi ba je sumang mang moina haireba sinausa aduga aikoina khang da lon da wa ngang ba je masigi maramda amu khoi jingmina se khoi khar jingmina se polna atopo mi gi lon sing ngang ba ngambra haibje 1 Corinthians 14 je masi whole chapter pagadam masi koina phajana khange de masi pabiu ai matam laitamna khatang di samjan jage ko ase pona 1 Corinthians 14 ga da I thank my God I speak with tongues more than ye all hani Corinthians da laiba na khoi punna makta gi Corinthians da mi makhal suna laiba sas man da tilib je makhan suna tin baneba adu daibni na khoi punam nang wangang ni ba adu dagi aina atopa mi sing lon hena khange hani maram di pona mapang khuding da salagi ishogi option de aduna mafang khudingda laiba mi gi lon do khang badar ka laiba adugi mo khudon do ishona pol da chu pibi habse machine ba ko yengji ko 6 to 8 ta khoi paminasi aigi isinau sa hauji aina na khoi gi na pham da atopo lon sing ngang duna lalabu su phangdu pibi gi mapana loksing gi mapana wa ta thopa gi mapana
natraga tambibigi mapana wangang ba natrabdi ai asina koida kari tongjabu oigidage hamne toplon me ngang haju haideba loksing phongdu mi pana isoge asumbo bawdu takpi dragadi kaisu kana de hamne basiam sung bina gumba thawai pandaba potsing mangnasu asumbo khontok pi drabdi basi khongli bra natraga bina khongli bra haiba karamna khangmang ngdege pere khongbana sumdaba makon tholbdi lan songna naba kanana thorang togani pere khongba mate lan gina pere makoi sman khonggadawne mayam tinabagi na smai khonggadawni haina leiba adu hairiba makon do thoktragadi gari kana bagi havne aduga 1619 de amu yengna siho sida nahaki nathwaina thagacharabdi karisu khangdaba mi amana nahangna hairiba adu mahana khangdaba maramna nahangna thagatpa matamda mahana karamna amen hagini habdi aina pathna tawje mana zu khangdaba lona mangangi aina zu khangdaba lona mangangi tangmo matana ni sho thaglene je ai nangani ba londa sukangtaba mina amen kamai hagini hairoeba maramdi akoina hairibu mana khang tariba midun khangba londa nganglagadi ishobu thagatpigi wahai to taba matanda amen hairakane adu sini sida haije 19 da aina sida ko aina atopo lon amana wahi lising tarang hangbadagi hena ataibu tambinaba wakal tana singnupta aina wahi manga ngangbani hena pami hebje haide aina mina khangdaba lol lising tarang ngangdu mata mina khangba wahi manga ngangbani hena phai hamni English study am senge yet in the church I had rather speak 5 words with my understanding aina bhap tabagloina wahi manga hangthopjini hena phaiba that then my voice that I may teach other also that 10,000 words in an unknown tongue habne mina sukang khangdaba londa wahi lising tara haibu mota aina bhap tana mina khangbu londa wahi ma haibdo maduni na athlei habne snausa masini ko akoina atopa mina lon atopa mina khangdaba lon ngang baje masi akoina tariba mi duna taba matamda haidi lon tariba mi duna khangdaba akoina khangdaba londa wang amu matamda tariba mi duna khangdragadi masi kanaba laigidra kaisu kanaba lairo ko hoji pakare 1 Corinthians 14:6 to 10 pabiro pathna tabuju akoina khangdaba londa pathna tabuje masi ju kanabra haibje koni yengje sida ju haibje ko aina mina khangdaba londa pathna tawde agi thawaina pathna tawni haiko masi aduga akoida ju khangba leide sida Paul 19 dam haigre 15 da ko what is then if I will pray with spirit and I will pray with understanding also aina thawaida ju pathna tawni aina bhap tana ju khangna ju pathna tawni amni aina ishoda hajari budo aina ju khangdaba lon am da hairagadi aina ishoda kari nijare du khangde adu pona ibdi aina thawaida ju haijagani adubu aina ngangliba aido aina nijari budo kari nijari na du khangdu ju aina nijagani hamne I will sing with the spirit I will sing with the understanding also aina sesak puje aina thawaida ju sakani aduga aina bhap tana ju aina sakli be seje kari no habje mamutana khangna ju sakani hamne aduna Corinthian church ta laiba problem je ko samasya je kari no habje ekoina masi pamina je ko madugo losina je ko 1 Corinthians 14:23-27 chinlo kimi puna mangna laktuna mafam amada tinaraga makoi mi khudingna atopolon singalabdi kari shu khangdaba natraga thajadaba mishna mafam aduda changlakpada makoina na koibu ngaure hairoidra hamni hadi singukta leiba mishna laga hadi khangdaba mising makoina lon myam da minina khangdaba lon da makoina greek khangde ama khangde lon myam do ngange sukang khangdaba lon singdu khangdaba mishna ta tara makoi angawbuni haigne masi ju thakpani haigne ba adu ngasai Pentecost ki matam da thodo mi singe loina ngawre haina hairibdo madugumna oigne ba kana gombamna topolon ngalabdi madu mi anina natraga yamlabda mi ahumna mathang manawna ina ngangsuna sida haije mi na atopa mi na khangda blondo ngang taragadi topolon do ngang taragadi mathang manawna ina amana ngang ba duga amana mathang manawna ina ngangsunu aduga mi amana madu doksunu mi amna lepaga mana ngang do sine ado athan do u haibne ba mathang manawna ina masida research madala riba mi myamna aina chu khangda balon mana chu khangda balon sonaga hojik tawribo hojik saya amda tawrib je masi isho thaga panate masi ko shona yab nate masi bible na make hai adu bulon hando po mi laitrabdi mahana singupta to mena laishnu mahana masa mathanta amasung isho da ngangshin hai ni adu ba athan dona ba laitragadi haideba to bulon nga sas thaw box ndo kheta di aina english khangba mi na mi wapau sandok taragadi english to atha handok pa lai akoi londa atha handok pa lai ba mi lai tragadi ai english ngam bi kana ba lai tre snausa maduni sumana haje
अरोइबदको ईश्वर जे सममनबगी हरफमला हेबनि सिदा मरमदि असेंगबा सिंगि सिंगलु पुनमक्ता सनबगुमना ईश्वर दि चारांगनबगी ईश्वर नते it is not author of confusion ko mayam amana ngang amana hunde yabna ingtabagi ईश्वर नि हेमने aduna ईश्वर पोला पिरिबा पक्ता गिसनि 3940 de loislagi ko maram aduna isini naw so wa taktopa thawai yauna pamjo aduga atopulon singang ba khamgunu mi ga atopulon singang ma je koina thingba yade masi shona pi khudol ni puna mangsi nam sung mathang naw ne tobu isnu hamni hairiba tobudo koina sasta koina atopulon singang ge harasu hairiba do koina ngang aina manipuri khangba marak ta english nga atomra translate on ge ja at leite ba khoju aina mapa leiba matam da aina hindi khangdabni na aina english nga ga khogi manabuna hindi da translate away adu translate to mi leitraga de english tanga nga kana de machine ishona hairi bisiko aduna atopo lon ngangba ko ina ju khangdaba atopo machine ju lon khangdaba ngang bje machine shoba thagli machine ngang bungam da machine thawai sangba phangdre ha bje machine aran baneba thawai sangba phangdaba machine de shona haiben be machine thawai sangba phangdra di thawai sangba di mahi sing adu ya gani adu khudon ji di tongale khudon de kana machine ekona khudol ga mahi ge tongame khudol da de ni se chakpai ba machine se chakpai ba aduga ekona ana fan ba machine ana fan ba ngam gi sakti je mi pu krinda ma gi matung ni shona tonga bibi he sigidi dabi ba mi ham da shona bo pi boshno matang da ekona ma go bis kum 666 ki maram da mangjar ke ano mi ore subscribe to view manu mu pangchin da share to view pratana do se sagada lai bai pai so yam thaga sare hui ekona Pentecost kari thoki ba amsung atopa lon singa mi maram da na ke sasana patana ba tan mi thaga sare tare bi shinok tung du masiga sombe patana khanglaga patana satun sapang mo ri sashin da tawri ba aina su ngang le mina su khangda ba tare mina su khangda ba kona speaking in unknown tongue habse masi short thawai sing bo ina bi kudoni habse masi aran bani thawai sing ba phung habse pai shona na haiba bible na haiba in ba missing aduna phangi thawai sing ba phung ko missing den si bana pik thangani harau bana pik thangani intha bana pik thangani habse masi ko ta kaun